Get yourself a Loot Crate. Seriously, you already missed out on this one. LootCrate.com. Epic wins every month. I poraz vam ljudi, dobrodošli u još jedan video na Pisvita kanalu. Danas radimo jednu malo drugčiju verziju videa, to je otvaramo novi serijal na mom kanalu, a to je Top 5. Dakle, serijal će se zvati Top 5, a u današnjem videu tema je Top 5 najboljih igrica 2018. godine, pa uživajte u videu. I dobrodošli u još jedan video na kanalu PC Tech. Kao što ste mogli vidjeti po naslovu videa, danas vam pokazujem Top 5 igrica 2018. godine. Na prvom mjestu je Mutant Year Zero Road to Eden, koji sam igrao. Igrica vrlo dobra igra, ima dobre grafike i moći ćete vidjeti, to je stavit ću vam jedan gameplay, to je trailer kao igrica nakon što vam rećemo nešto o njoj. Tako da ste moći vidjeti odlučiti ćete skinuti ili ne, imate ste linkove s igrica za download u opisu ovoga videa. Igrica na drugom mjestu je Into the Breach. Igrica je vrlo dobra, dakle dobre grafike ima, to jest više kao 2D igrice nego 3D, tako da, ali ipak mi se sviđa, probao sam igrati, vrlo dobra. Na trećem mjestu Cube Escape Paradox. Igrica je vrlo dobra, dakle besplatna je na Steamu, tako da je možete skinuti ako želite, možete link u opisu ovoga videa. A drugi dio ove igrice je $3, ali prvi je besplatan, dakle prvi dio je besplatan, tako da na trećem mjestu je Yoku's Island Express. Ne znam puno toga o ovoj igrici, uglavnom $20 na Humble, ne znam je li ima na Steamu, ali u biti igrica ima onako osrednje dobre grafike po meni. Igrica na četvrtom mjestu je Subnautica. Ja mislim da je ovo jedna od najboljih igrica 2018. godine, jedna od najboljih sandbox igrica, to jest nešto između sandboxa i survivala, dakle jedna od najboljih igrica 2018. godine po meni. Mislim da bi se mnogi zapravo složili s menom, ali igrica je stvarno dobra, ima odlične grafike, znači pre dobre grafike, odlične, tako da igrica na četvrtom mjestu je Hitman 2. Ova igra također ima dobre grafike, $60 je na Humble, ima link za download u opisu videa ako želite. Tako da, nemam što puno reći o ovoj igrici, igrica je stvarno dobra. Znači, originalna je koliko može biti za razliku od ostalih igrica ovog žanra. A to je to za video, ako ste like, share, subscribe, a mi se vidimo nakon sljedećeg videa. Pozdrav!